Lotshani lonke. Hayi, ngamazi. Good evening, ladies and gentlemen. Sanibonani mina bakaMageba. Sawubona. Niphilile. Siyaphila njalo. Siyathokoza. Nibosize emuva mani. Angithi le nto beyisametha. Ningibiza very early. Mina bengithi ngizombiza lapha emuva kodwa sekulungile. Kusho ukuthi i-battery everready kufanele sihlale sikhamba nalo ngoba ungabizwa noma nini. Ngithatha ithuba leli ngithokoze ihlangano enkulu ye-Vets Zulu Society yona le esinokukhozi isikhathi nyana eside labo bongameli okanye ochairperson ababili ababalabo abaphambi kwabuJobe ngafikela kibo. Ngifika kanjani ke la ukuba nama-video engiwabonayo ngoba ku-social media ngikhona bese-ke ngiyayithanda into engiyenzayo. Manje uma ngiyithanda-ke niyazi ukuthi abantwana bethu mabaphuma esikoleni nabaceda ukwenza ama-homeworks akekho okunye abakwenzayo ngaphandle komdlalo webhola mhlawumbe ne-netball uma ngabe ikhona ama-villages. Ngayithanda-ke ingoma Tuesday ukuthi ake ngihambe ngiyobona ukuthi lelo abayenza la nangifika khona ngizofunyana abenzani. Mbala ngafika sasingale kwendlela enkulu uthela wayeka nangiThomkuzi. Safika lapho samukeleka ingathi inhloko kwakuze nomntwana inkosi ukhuzana. Kwaba mnandi-ke ngakubona lokho ebengikuhalela ukubona. Bese ngakhalukela-ke ukuthi lokhu abakwenza lathana bangakwenza nale ekhaya kwaNdebele. Senze ukuthi abantwana basuke endleleni bangabhemi indakamizwa bangenzi izinto ezifana nabazenze isikhathi singakafiki. Engicabanga ukuthi ngiyayazi i-teenage pregnancy kuma-villages isiphethe. It's very, very bad. But with programs afana nala uma akomplementana namanye ama-program ukuzigcina kwabantu abesilisa nabantu bengubo we know ukuthi sinekusasa elihle. Engicabanga-ke ukuthi okuhle kukhulu enkwenzako ngilokhu-ke ukuthi angigidi phela nencwadi ngiyayidla. Akhe ngizibethele izandla. Uma sizongena la ngikhuluma nomzukulu, umzukulu engikhamba naye lapha esiceleni sami ubaba ubalwele engikhamba naye. Ngibakhomba le-apartment ngicatshile lapha nangicabanga ngithi hey abasebangaki abaphuma baphelele lapha ngoba umuntu uthi akafika la abone impilo yasedrobheni iyihle ikarisa akhohlwe into ayizelela. Yeke silapho ngidina ngoba nenze kuhle nemfundweni zenu kungakho ngithi sibethele imizana ngoba into beniyizelela anikayilahli niyayenza eninayenzisisa. Uthi usihlalo nakakhuluma ngokuthi kunale ekuthiwa umona omuhle. Uthi na ubona uzakwenu aphefo ukudlula wena ungamzoni kodwa ukuthi ngingenza njani nami ngithola ama-distinctions ngifane nawe. Yeke lokho enikwenza la sibukhosi bakoMthale kuyasiduduzela. Esikhamukelayo ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga mhlana nesinemango sibe netafula mhlawumbe nangabe kunamathikithi sizama ukuthi sibhadalela abantwana bethu beze bazohlala la bazobona ukuthi abangani babo benzani. Ngoba ngicabanga ukuthi ngizavumelana nami ngilaba enibuye emakhaya ukuthi into yemfundo esimanje sekulula ngafani nakithi namhlanje into zonke ezima-smartphone. Kodwa nakuyabaduduzela abantwana ukubona umuntu ngamehlo bangamboni efonini but kuyenzeka lokhu besicabanga ukuthi akwenzeki.
nami ngingawenza lokhu nangakuba uJobe yakwenza kumbona umuhle nelweshe kufanele siyikope sisitshaba yeke angeke ngibe umuntu engingawutsho ukuthi namhlanje siza kwesibili la sizobona umbereko omuhle lo sicabanga ukuthi akusikho kokugcina siza la ngoba nasifikelana samukela ngezandla ezifuthumeleyo ngibonena ngifunda lapha imoto yenu ithi azibuye emasisweni kuliqiniso ukuthi azibuye emasisweni ngoba i-colonization isilimazile thina abantu bendwenzini kodwa ke ngiyathokozela ukuthi ayikasilimazi kwaphela sila ekolweni ngoba siraga ifundo yabamhlophe akusiyifundo yemvelo lesiraga namhlanje kodwa ukuthi sikhamba nabo ngale ndlela sikhamba nayo kodwa nasikhamba nabo ke angitsho nathi kufanele si-invente senze ukuthi lokho esikwenza la akungararani nalokhu esikhuliswe ngakho emakhaya yingakho lasithangazi ngakhe ngakhuluma ukuthi nangikhetha i-thesis mina ngakhetha uMayimayi because ngine-interest ukuthi uMayimayi kulapha-ke mhlawumbe kulapha khona ukulapha kwendabuko engicabanga ukuthi-ke siyayazi ukuthi imfundo ye-West ukulapha kwendabuko ayikufuni yeke kuyitaski yethu thina abantu abasha ukuthi nasifike lapha enkolweni sicale ukuthi indlela le eberegiswako lapha kwaMayimayi siguqula njani nge-commercial siyazi nabo Herbalife nawuthi uyaqala i-address yakhona iphekwa nature ichina lahlangana naphi nezambane African potato yenziwa lapha ekhaya kodwa-ke ngokunganabi-ke sizozithenga ngaphandle uthenge i-alu ye-500 kanti i-alu ungajikala ekhoneni but we need how do we process ama-herbs locally bese angene kuma-shelves yeke lokhu ekwenzako-ke ngitsho ukuthi ikoloni azange yasibulala lokhu esifake ehlathini complete kodwana we need to match it ukuyimatcha kwethu ukuthi senzeni ukuthi si-advance entweni ezicalene nathi siyinto enzima ngokwenza njalo sizobe sithi nasifika ngale komuda nakubalwa abathumbileko nofana abawinileko nathi sibehlangana nabo abawinileko ngoba sikwazile ukubamba i-system siyenze ibereke in the flavor of indlu enzima ngiyathokoza